Ciumia igiri tu mbere ithurano nini gutafanio mene ya Kericho na Malindi, ateti magwite mieneo kwa uingi magitabania kampeni. Gicigo kia Malindi atongoria matiganite ngwataniro ya CORD mabite hema mwena ucio mateithiririe gwikira Willy Mutengo kampeni. No urahuranira giturwa kia ubunge mwena ucio na tigiti wa kiama kia ODM. Lazima mjitokeze kwa wingi na mpige kura, na tarehe 8 sisi tutakuwa tumeanza msafara wa State House. Asante. Kiti cha Malindi tarehe 7 mwezi wa 3 kitahifadhiwa na chama cha ODM. Giturwa kiu giatigirwo theri thutha wa uria wari mubunge Dan Kazungu kwa muro arita minister wa weji wa maguta. Mutengo megukorwo magitengerania na Philip Charo uria nake urahuranira giturwa kiu na tigiti wa ngwataniro ya Jubilee. Kuria Kericho nakuo atongoria no marathi na mbere na kampeni cia gwethana na giturwa gia senator wa gicigo kiu. Giti kiu giatigirwo theri thutha wa uria wari Senator Charles Keter kwa muro arita minister wa maguta. Kuri na nditimurano nene gicigo-ini kiu gatagati ka Aaron Cheruiyot wa Jubilee na Paul Sang wa KANU, muno makiri thutha wa Governor Isaac Ruto kunyitanira na kiama kia Mashinani Development Party kiria kironeka ta kirarutithania wira na kiama gia KANU. Bei ya chakula yetu hakuna, laptop mteja. Tumekundua ya kwamba ile ahadi yote ya Jubilee yote ni uongo. Nyonge ana sauti yake tarehe 7. Ndio unaona serikali yote sasa imekuja na wameleta pesa za Eurobond kujaribu kununua watu. Hamtaweza.